يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب
wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya kami panggilkan peserta dengan nomor TQ.114 yang akan membacakan surah Al-An'am ayat 31 halaman 119. Peserta TQ.114 akan membacakan surah Al-An'am ayat 31 halaman 119. Bersiap-siap. TQ 115. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khasira alladhina kadzabu biliqa'illah hatta qalu ya hasratana qalu ya hasratana ala يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار
قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين ولقد جاءك من نبأ المرسلين صدق الله العظيم. Dewan Hakim yang mulia, selanjutnya kami panggilkan peserta dengan nomor TQ.115 yang akan membacakan surah Al-Ma'idah ayat 69 halaman 109. Surah Al-Ma'idah ayat 69 halaman 109. Bersiap-siap dengan nomor peserta TQ.116.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم. والله بصير
وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم. Selanjutnya, kami panggilkan peserta dengan nomor TQ 116 yang akan membacakan surah Ali Imran ayat 55 halaman 52. Surah Ali Imran ayat 55 halaman 52. Dan bersiap-siap peserta TQ titik 117. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل
وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون
Sadaqallahul azim. Selanjutnya kami panggilkan peserta dengan nomor TQ.117 yang akan membacakan surah Ali Imran ayat 195 halaman 69. Surah Ali Imran ayat 195 halaman 69. Dan bersiap-siap dengan nomor peserta TQ.118. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب
متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وما عند الله خير للأبرار صدق الله العظيم. Selanjutnya, kami panggilkan peserta dengan nomor TQ.118 yang akan membacakan Surah Al-A'raf ayat 137 halaman 115. Surah Al-A'raf ayat 137 halaman 115. Dan bersiap-siap TQ 119. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا
وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن
فضلكم على العالمين. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. صدق الله العظيم. Selanjutnya, kami panggilkan peserta dengan nomor TQ.119 yang akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 122 halaman 18. Surah Al-Baqarah ayat 122 halaman 18. Dan bersiap-siap dengan nomor peserta TQ.120. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا
قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق الله العظيم. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, serta hadirin rahimakumullah. Selanjutnya kami panggilkan peserta dengan nomor TQ.120 yang akan membacakan surah Ali Imran dimulai dari ayat 42 halaman 51. Surah Ali Imran dimulai dari ayat 42 halaman 51. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم قنوتي لربك واسجدي واركعي مع
وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين
Sadaqallahul azim. Hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya peserta tadi, maka tilawatil Quran cabang golongan anak-anak istirahat sejenak 10 sampai dengan 15 menit. Dan kami beritahukan, acara pada hari ini dapat disaksikan melalui streaming YouTube atas nama Guntur Arafat dan Dinas Kominfo Kabupaten Bener Meriah. Burni Telong Gunung Tinggi, kuasa dari Sang Ilahi Robbi, semoga Quran senantiasa menyejukkan hati menuju generasi Qurani. dasar Indonesia, pujaan bangsaku. Kemarilah tanah air kita, aman damai sentosa. Nahdlatul Thaibatul Warabun Ghafur, Nusantara Jaya. Tilawatil Quran, pancaran ilahi, cinta pada Allah, Nabi dan negara, wajib bagi kita. Limpah ruah bumi Indonesia, adil makmur sentosa. Tilawatil Quran Jaya, firman suci Tuhan. Pancasila sakti bagi kita semua, Indonesia Jaya.
betul warabun ghafur. Cita-cita kita, cita-cita kita. Sekarang jangan, karena udah berlalu. Nggak bisa lagi kan? Banyak orang kecewa sebenarnya. Namanya Baya. Ini siapa? Karena kawan-kawannya, pesertanya yang datang sini. Kalau orang lain dia meramaikan kan gitu. Itu pesertanya pun datang sedikit, datang. Masyarakat pun pada nggak tahu. Ini daki apa ini yang membacakan? Di sini masyarakat itu kan ramai. Dan di sini dia cuma kan Pak nih. Oh ini ada di sana gitu. Masyarakat. Tapi karena nggak tahunya. Kemarin di situ ada yang bengkel itu. Nggak tahu pun dari mana. Itu mereka nonton di TV aja. Saya sampaikan Bu salah tadi ini ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namaku benar meriah. Lantunan azan dan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suara yang pertama diperdengarkan di telingaku. Cahaya Islam menyambut kelahiranku di bumi Serambi Mekah, tanah para syuhada. Peradaban Islam sudah menjadi nadi dalam seluruh sendi kehidupan leluhurku. Karena syariat Islam adalah panglima yang menegakkan hukum di negeriku. Mempelajari Al-Quran sudah menjadi bagian penting dalam proses menempa pribadiku. Wahyu yang disampaikan Rasulullah adalah nafas kehidupan umat di negeriku. Kami yakin ayat-ayat Allah adalah sumber ilmu yang nantinya menuntunku. Baina bina banun Akhlak adalah pusaka terbaik yang diwariskan kepadaku, karena ilmu pengetahuan akan memberiku kekuatan dan akhlak akan memberiku kehormatan. Ilmu bukanlah banyaknya riwayat. Ilmu
tidak lain adalah sebuah cahaya yang Allah tempatkan di dalam hati para hambanya. Betapa indah benar meriah yang Allah ciptakan, bagaikan serpihan tanah surga yang selalu menjadi pengingat syukurku atas rahmatnya. Cap, 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 kupi gayo, kupi gayo. Indah negeriku, subur alamku, dan harum kopiku adalah anugerah yang Allah berikan sebagai bekal menempa ketakwaanku. Islam bagaikan darah yang mengalir dalam tubuh budaya dan tradisiku, memberikan warna kehidupan di setiap tutur kata, bahasa, dan langkahku. Kutapaki langkah demi langkah mengarungi lautan ilmu Al-Quran yang tak bertepi. Rasa lelah takkan menyurutkan langkahku, karena ketakwaan dan keimanan kepada Allah menjadi tujuan akhir perjalanan ini. Dan di dalam sujud, aku menemukan apa yang hilang dariku. Keindahan sujud adalah tindakan yang membuatku lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan aku bersujud, aku akan menyerahkan hati dan jiwaku kepada Tuhan yang telah menciptakanku. Al-Quran telah menjadi cahaya penerang kehidupan, membawa firman-firman Allah kepada umatnya melewati masa demi masa. Al-Quran adalah penuntun sepanjang zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu bermula kitab, ahkami menjelaskan, ahkami tuharati menjelaskan hukum-hukum taharah. Aku bersyukur kehidupan santri sudah membudaya di bumi bener meriahku. Majelis-majelis, kajian-kajian Al-Quran mengisi setiap detik waktu seluruh generasiku. Aku yakin generasi Qurani siap menyambutku. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika shahidan 'ala haula. Islam itu berbasis ilmu pengetahuan. Semakin aku mengenal Islam, semakin cinta pula aku kepadanya. Semakin sedikit pengetahuanku tentang Islam, semakin berkurang pula kecintaanku kepadanya. Dengan seni, hidup menjadi indah. Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dengan agama, hidup menjadi terarah. Ya Allah, jadikanlah kami anak yang soleh dan soleha. Jadikanlah kami generasi yang hafal Al-Quran dan Sunnah. Jadikanlah kami generasi yang senantiasa melantunkan ayat suci. Jadikanlah kami generasi yang faham akan ilmu agama. Dan berikanlah keberkahan bagi kami di dunia dan akhirat. Serta jadikanlah kami generasi Qurani.
Akbar, Allahu Akbar. Namaku benar meriah. Lantunan azan dan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suara yang pertama diperdengarkan di telingaku. Cahaya Islam menyambut kelahiranku di bumi Serambi Mekah, tanah para syuhada. Peradaban Islam sudah menjadi nadi dalam seluruh sendi kehidupan leluhurku. Karena syariat Islam adalah panglima yang menegakkan hukum di negeriku. Mempelajari Al-Quran sudah menjadi bagian penting dalam proses menempa pribadiku. Wahyu yang disampaikan Rasulullah adalah nafas kehidupan umat di negeriku. Kami yakin ayat-ayat Allah adalah sumber ilmu yang nantinya menuntunku. Allahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baina bina banun Akhlak adalah pusaka terbaik yang diwariskan kepadaku, karena ilmu pengetahuan akan memberiku kekuatan dan akhlak akan memberiku kehormatan. Ilmu bukanlah banyaknya riwayat. Ilmu tidak lain adalah sebuah cahaya yang Allah tempatkan di dalam hati para hambanya. Betapa indah benar meriah yang Allah ciptakan, bagaikan serpihan tanah surga yang selalu menjadi pengingat syukurku atas rahmatnya. Cap, 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 kupigayo, kupigayo. Indah negeriku, subur alamku, dan harum kopiku adalah anugerah yang Allah berikan sebagai bekal menempa ketakwaanku. Islam bagaikan darah yang mengalir dalam tubuh budaya dan tradisiku, memberikan warna kehidupan di setiap tutur kata, bahasa, dan langkahku. Kutapaki langkah demi langkah mengarungi lautan ilmu Al-Quran yang tak bertepi. Rasa lelah takkan menyurutkan langkahku, karena ketakwaan dan keimanan kepada Allah menjadi tujuan akhir perjalanan ini. Dan di dalam sujud, aku menemukan apa yang hilang dariku. Keindahan sujud adalah tindakan yang membuatku lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan aku bersujud, aku akan menyerahkan hati dan jiwaku kepada Tuhan yang telah menciptakanku. Al-Quran telah menjadi cahaya penerang kehidupan, membawa firman-firman Allah kepada umatnya melewati masa demi masa. Al-Quran adalah penuntun sepanjang zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu bermula kitab, ahkami menjelaskan, ahkami tuharati menjelaskan hukum-hukum taharah. Aku bersyukur kehidupan santri sudah membudaya di bumi bener meriahku. Majelis-majelis, kajian-kajian Al-Quran mengisi setiap detik waktu seluruh generasiku.
Aku yakin generasi Qur'ani siap menyambutku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika shahidan 'ala haula. Islam itu berbasis ilmu pengetahuan. Semakin aku mengenal Islam, semakin cinta pula aku kepadanya. Semakin sedikit pengetahuanku tentang Islam, semakin berkurang pula kecintaanku kepadanya. Dengan seni, hidup menjadi indah. Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dengan agama, hidup menjadi terarah. Ya Allah, jadikanlah kami anak yang soleh dan soleha. Jadikanlah kami generasi yang hafal Al-Quran dan Sunnah. Jadikanlah kami generasi yang senantiasa melantunkan ayat suci. Jadikanlah kami generasi yang faham akan ilmu agama. Dan berikanlah keberkahan bagi kami di dunia dan akhirat. Serta jadikanlah kami generasi Qur'ani. Surah Al-An'am ayat 11 pada halaman 117. Dan bersiap-siap dengan nomor peserta TQ 121. أعوذ بالله من الشيطان
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله. كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين.
قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Dewan Hakim serta hadirin Ahlul Quran. Selanjutnya kami panggilkan peserta dengan nomor TQ.122 yang akan membacakan surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 76 halaman 12. Surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 76 halaman 12. Dan bersiap-siap peserta TQ.123. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم قالوا أتحدثونهم
بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم
أم تقولون على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami panggilkan peserta dengan nomor TQ.123 yang akan membacakan surah Al-A'raf ayat 85 halaman 146, akan membacakan surah Al-A'raf ayat 85 halaman 146. Dan bersiap-siap dengan nomor peserta TQ.124. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين
وتصدون عن سبيل الله وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم. Selanjutnya, kami panggilkan peserta dengan nomor TQ 124 yang akan membacakan surah Al-A'raf ayat 59 halaman 143. Surah Al-A'raf ayat 59 halaman 143. Dan bersiap-siap peserta dengan nomor TQ 106. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم
فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين إنهم كانوا قوما عمين صدق الله العظيم. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami panggilkan peserta dengan nomor TQ.106 yang akan membacakan surah Al-A'raf ayat 11 halaman 137, yang akan membacakan surah Al-A'raf ayat 11 halaman 137. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس
قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون
ولا تجد أكثرهم شاكرين صدق الله العظيم. Dewan Hakim yang mulia serta hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya penampilan peserta tadi, maka musabaqah tilawatil Quran, cabang tilawah Quran, golongan anak-anak selesai. Insyaallah akan dilanjutkan pada esok hari pukul 08.00. Kemudian kami informasikan, insyaallah nanti malam akan dilanjutkan musabaqah tilawatil Quran golongan dewasa pada pukul 20.30. Kemudian kami informasikan kembali kepada para ofisial pendamping tilawah golongan anak-anak pada pukul 16.30 sore nanti agar mengambil makro pada penginapan Mahperilungi. Sekali lagi kami beritahukan kepada para ofisial pendamping peserta tilawah golongan anak-anak, nanti sore pada pukul 16.30 harap mengambil makro di penginapan Mahperilungi. Dewan Hakim serta hadirin, marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siang hari minum kopi, minumnya sambil melihat acara MTQ. Cukup sekian hari ini, kami ucapkan terima kasih. Kami selaku Master of Ceremony beserta jajaran panitia pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musabaqah Tilawatil Quran ke-35 tingkat Provinsi Aceh akan digelar di Kabupaten Bener Meriah. Pelaksanaan MTQ ke-35 dimulai pada tanggal 18 sampai 25 Juni 2022. Pemerintah dan warga Bener Meriah siap menyambut kehadiran seluruh kafilah dari 23 kabupaten kota. Mari hadir dan saksikan Musabaqah Tilawatil Quran ke-35 di Kabupaten Bener Meriah. Bangkit dari pandemi menuju generasi Qur'ani.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pribadi dan seluruh aparatur pemerintah Aceh, saya Nova Iriansyah, Gubernur Aceh, dengan ini mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Aceh, mari kita sukseskan musabakah tilawatil Quran tingkat Provinsi Aceh ke-35 di Kabupaten Bener Meriah yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 hingga 25 Juni 2022. Melalui pelaksanaan MTQ Aceh yang ke-35 ini, kita tingkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan kita terhadap firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Yang ke-35 di Aceh di Kabupaten Bener Meriah, saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, mari kita sukseskan pelaksanaan MTQ Aceh yang ke-35 di Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 18 sampai dengan 25 Juni 2022. Bangkit dari pandemi menuju generasi Quran.